Football Titi par jasari somni pangana ngai thavele don ta ila London club West Ham chuan Brazilian player Lucas Paqueta hi tun thachungin shal an lova ama be se tute dorna azirin West Ham hian Bangkon anin pe season mangchia Premier League a relegation zone atanga tal chuak hlei theilo West Ham hian Lucas Paqueta quality hi anmamo hleya tima po player poimo bultan tu nget jinga mi ani chuwangin West Ham hian kolchun zom zelpo anduang ti achianga ma se ama hian chua a lova South America lama anram Brazila club langsar tak mai Flamengo pan adu ni te in soya oma heiba ka hian West Ham hian shalmai andu na chanchu shremtok theidin muna adin wangani Lucas Paqueta hi betting lama afilim lo awangin shrem ani towa tuna po dan bo chia a ngai ni in thunei tu ten an chui meka hei hian ama po angong na hle ni in team ka shwe tu nu no point alo soi towa hengte awang hian West Ham hian a theina hi mamo interview ma sela shal mai fu jok tura an ngai ta ani bere Tottenham chuan Aston Villa khalin Atletico Madrid atangin Conor Gallagher an la lut dona Tottenham hian pawn magdalwe samthum panga an sengang Aston Villa in Gallagher hi laklu antuma ma se lona ho phota angeta in leithene tura thu thluntel angchi in andora heti lai hian an mani chu puitu Tottenham hian an chu na hleya angeta leingal anin huam hei hi an kong ti ol samzual tu ani ni in alanga Tottenham hian transfer fee a Atletico Madrid hi inremna an nei pui derani Conor Gallagher po hian Tottenham zom hi a lova athupungin inremna an nei to chuwangin ziaka contract da turin harsatna aom zui me lova medical test thataka apal tlangani chuan anin laklu fel thu an puan thei thuai a beisei om Gallagher hi kumsamni pangami ania Chelsea Academy atanga ainzir chuan nuwa loan ten chuak ma sela Chelsea senior team a mun achang zuya Chelsea senior team tan match somkwa pangalai a khelman ma se kumsani somni palini puilain Atletico Madridin an la luta season khatle achan venua English football bok khel turin akirle donta ani ma se ainzir chuana London club lian Chelsea elpui pakhat London club vek Tottenham azom don tak awang hian London derby boruak atingai nom zual thei don ta ani Portuguese defender João Cancelo point a khelmek na Saudi club Al Hilal chua sanin lonin Barcelona azom don tange a season kalmeka mabak omzong hi Catalan club ro puitan hian a khelang kumsamthum pakhat mi Juventus Manchester City le Bayern Munich tan te po khel to hian Barcelona zom turin medical test thatakin apal tlang towa anin laklu thu hi puan ani thuai be se ani Cancelo hian sangni somni pathum somni pali season khan loan thawin Manchester City atangin Barcelona hi azom towa match somli pahni khelin goal lia khunga assist tunga ani manbok tun tum hi a careera Barcelona azom tumni na turani VAR call hi athate lunen thutlukna asiam thin si lova callin alan fiatir thilte mutu mishing te bokin thutlukna an siama chuwangin thutlukna diklo an siam le thina ti sual are tak tak thei chuang lawani VAR hi referee thutlukna ti sual tam thin lutuk noire na tura an duana niya ma se bese ang tak chon an mang chuak zo talawani bera VAR kaltlanga masona omte soitura omlain thutlukna siam diklo om zui zel hian bese angin an mang chuak zo lauti alantir VAR kanti video assistant referee kaltlanga thutlukna siama hian tun season an khelto china Premier League B ka hian ti sual atam to hleya anti sual lian tham ringot po hi som pathum atling to niin azir chiang tu Premier League key match incidents KMI in atar langani tun season an khelto chin B ka tang hian thutlukna an siam to VAR kaltlanga suit somli pasari lai om towa thutlukna siam diklo lian tham som pathuma omtling to bok tun season khelto china Premier League B ka hian VAR kaltlanga thutlukna siam diklo tuar tu te chu Bournemouth Brentford le Manchester United te hi tum ni theu atur tu lama antranga Brighton Crystal Palace Everton Fulham Liverpool Manchester City le Wolverhampton te atur tu lama tum khat theu antrang bok VAR kaltlanga thutlukna siam diklo lok pui tu te Chelsea hian tum thum an lok pui towa an lok pui tam bera Bournemouth le Newcastle in tum ni ve lok pui to in Arsenal Brentford Everton Tottenham West Ham le Wolverhampton ten tum khat theu an lok pui to bokani heng tun tuma kan soilo kidang ka chungchang te po telvekin azir chiang tulam hian an chu ta chung tenen phei chuan ti sual hi atam tham hle
Manchester United chuan team kai hruai tu tur caretaker manager turatan Ole Gunnar Solskjaer le Michael Carrick te an buk zak nuwa Carrick zok hi laklu mai an du ni in alangta a inremna tluantling an nei hnai Premier League a Manchester United kor hachunga match jathum som paruk lai khel to Michael Carrick hian Championship Club boro akai hruai thina ahun tirlama che thale ma sela an base promotion a hmu pui thei lova chu wangin nikum jun thla khan boro hian Carrick hi an bana tun thlengin club von line nei lovina omzui ta zel ma se Manchester United hian ama rin na ngatin base an nei sanga chu wangin inrin nia Manchester derby khel ani huna Michael Carrick hi United kai hruai man ngei turin an base ta mek ani Carrick hian sangni somni pakhata ole banani khan Manchester United hi akai hruai leilok to a match thum khel puin tum ni achak puya tum kha draw nein a hawin an tlom lovani ama in Manchester United a hian assistant manager mo phurna achel to boka sangni som pariat atanga sangni somni pakhat thleng khan niin khati chung khan Jose Mourinho le Ole Gunnar Solskjaer te ashon mana ni sang khat jani somthum pariat lai United a assistant manager angin a omani Carrick hian Championship Club boro hi a coaching career a manager anga akai hruai reiber ania match ja somthum pakua akai hruaya tum samruk panga achak pui tum somni panga draw nein tum somli pakua atlom pui ani Manchester United hian team kai hruai tu thar anlak tur chungchanga Wayne Rooney hian United lu chil ve ain be sei ti hriat takin ti hian a soya club hian ani na thin a phak lo tial tiala chungkua ang mai ani thin na kha atham ral tial club kai hruai tur hian Ole emo Carrick emo lo lu ta sela Manchester United rau dik tak hi alo le thayang Carrick a coaching staff chungchanga chuan ke chuan duin kadil hau lova ma se minzo tani chuan in ngai tu boy lovin katel ve mayang manager roi hi apoi mo ber lai chu ani atia Rooney hian coaching staff a tel tura an so mani chuan apom tur thu asoi ani bera United hian an so mani chuan Rooney hian a hmangai club hi a chenchil thar ve le thayang Spanish manager Xabi Alonso chuan Real Madrid a chua san ta nge a club ho tu lam nen in biak remna in anin thathen Alonso hian German club Leverkusen a aming a cher hlea chumi nu chuan Real Madrid hian Italian manager ro pui Carlo Ancelotti hmun ruak no khanan be se na sang tak nen Xabi Alonso hi season kal mek tran ma in ni pui line an la luta Alonso hawin ni pui transfer an mang player thar te po an la lut mana ma se Alonso hian club ho tu lam be se angin Real Madrid hi akai hruai thatok lova an lom tok lo na langsar tak chu result thalawani ahun tirlama FIFA Club World Cup in elna a PSG laka silifain an tloma kha club ho tu lam chuan an ngai thiam lo hle ni te a soya om annuwa ero azonin tum sari achak puya season kal mek bul an tan fu hle ma se Real Madrid club ho tu tena an ngai theilo el pui club lian laka atlom zok ni fo konga Alonso hi an fual tatlata Madrid derby a khelpui masak bera Atletico Madrid laka golnga gol ni line an tloma an mual phau hle annuwa Barcelona gol ni gol khatin ne ve bok ma sela Liverpool le Manchester City laka an tloma Supercopa Atletico Madrid nein final in pet kai le ma sela finala Barcelona laka gol thum gol ni an tloma champion no moi an choi lo pha club ho tulam chuan an elpui club lian le langsar laka result nei that le theilo hi an ngai theilo hlea he bo ruak hi rit zual zelin tuna Alonso ain put chua chan lian taka ngai ani tabok result thalawa po abikin Barcelona laka match poi mo atlom te hi Real Madrid chung kotan chuan nat vongvong na atling thin hei ba ka hian Alonso hian Madrid player 10 khat hi adu angin akai hruai hlei theilo ni in soya omboka player 10 khatin Alonso hi anza tok lova Alonso ro manna zui thadu manglo ti mo klapa player poimo thlau thak ngam om si lo angchi an om ni in soya niya hei hian club chunga in lungrual na ati chia in pum khatna tha om hlei theilovin ngong thalo anei ni in tarlana ombok player 10 khatin Alonso hi anza vak lo ti hi afia na ting tu naya alang chuaka chu Supercopa de España final match ha Barcelona laka an tlom tum khan Alonso an player te professional takin Barca champion lompui turin alama kal khom tura a hui khom lain Mbappe an niala khata vakal ve kher atu lo ti ni om fashanin Alonso ebzongin chet ala a team manager nial fitla thakin Mbappe hi Alonso ti lo na lama akal luingata Rodrigo point Mbappe a thlop ti alang bok
Anua player then khatin Mbappe te hi anzui ta boka hei hian Xabi Alonso za tok lo an omti atifia hle soidang omlea chuan Real Madrid president Florentino Perez hi Alonso chunga alom vak lova achan chu team a kheltir dana te training session a chet alak pui dana te amit atlung lova Real Madrid standard phalawa angai chuwang chuan Alonso chuatir mai hi apoi ti lo ani ome hetiang kara hian ankar boruak ti tangzual tu nia Spanish media le asheril inti tena antarlana chuan Real Madrid hian Alonso laka hian do thei chua shama hun la pek le andua ma se chumi turatan chuan Alonso coaching staff te ti danglam andu coaching staff a midang dalu belte andua ma se Alonso hian adu tlat lova chuwang chuan intrathen mai thazoka an ngai tlang ni in soi ani Alonso le Real Madrid intrathen dana hian Alonso hian contract anei kumthum chunga a hlo tur te hi Real Madrid hian an petlak don lova kum khat chunga a hlo tur chau an pe don achan chu anin remna a season khatna anin then ani chuan season khat hlo tur chau anin pe ang tiin thudel kil an nei wang ani Alonso hian Real Madrid a hian la cham zela abe sei puitlin adua chumi chena pakhat chu Barcelona laka final match a an tlom hnu khan a thei angarangin kanin siam tha ang tia asoi kha ani ome ma se club lam hian do theina an nei tlem ve boka result chau ni lovin player then khat nen ankar a thawak lo le zel boxia chuwangin anin thenta ani bera ani na taka chuan Alonso hi Real Madrid hian manager dang an ban to thin te anga ban thuai lovin in biak remna in amoi zongin anin thathen puya Alonso hian club achua santi lam hoin an player lui an club legend hi za takin an thla liamani Alonso hian Real Madrid hi match somthum palia akai hruai man Alonso hian Real Madrid hi nizan hi somni panga chau a chen chila kum khat linglo season khat tluan dai talovin a khelna thin Madrid club hi achua santa ani Real Madrid hian team kai hruai zui turin Alvaro Arbeloa a in khellaya Liverpool atanga an lak lu thau Spanish right back thin hi an ruaya Arbeloa hian Real Madrid B team akai hruai thina senior team in team kai hruai tu an mamota ka wangin senior team kai hruai turin an ruata ani in khel result le in khel le turlam soikai ta ila Nizan Khan France club ten elna Coupe de France khelchun zomania heta hian champion lai PSG in lanin Paris FC an mikhuala gol khatlu tin mikhwal team Paris FC hi sikhat final chakani golam chun hi mini samsari palina a Paris player Iconian apet golania PSG hian gol an khungve theilo tuarin atlom zoka an tanga Coupe de France in elna an mangtha angai pha Luis Enrique kai hruai PSG hian in khel an thununa hun thapo an nei tam hle ma se Paris FC goalkeeper Obed Encambadio an paltlang theilova Paris FC goalkeeper hian adang tam hle heibaka hian PSG player ten hun tha an nei te targeta da lo an nei tam hle bok PSG khelmuala in khel an nia chuwangin Paris khopuya an elpui club Paris FC tan a hlutna azual ome PSG hi run of 32 a an tlom ta ka wang hian hein elna hian kumsani sompali nuwa run of 32 a an tlom masak ber ani PSG hian hein elna champion no moi hi tum somparuk lion choi towa tu nai season manzo tak nu nung paruka phei chuan tumli lion championa ma se League 1 kai thar club in run of 32 atangin an pet lata a tun season chu tua chungin elna a champion no moi omzong zong PSG hian an hui fai vek don ta lauti achiang ta ani Ria telatan PSG le Paris FC hi France khopui Paris a football club lun veve an nia anin nai lebok an stadium daidan tu chu kongpui pakhat chawania an stadium in hladjong hi metar claim te chawani then khachon metar somli pali te antia then khachon metar somthum te po antia ma se TNT Sporting atarlan dan chuan an stadium in hladjong hi metar som panga chawani a metar za chu engapo ni sela thalak en hian anin nai lutuk mama ani hi ti turania Paris derby bawrua kengtel anni boka anni level anga chuan stadium nei in nai ber anni hial ome nizana ve khan English club ten elna FA Cup third round khelchun zomania Liverpool in anmi khwal Barnsley goli gol khatinan ne he match hian minute kwana mekali sarasiam saka tangin Dominic Szoboszlai an gol maswaya khunga Szoboszlai hian ladeu taka tangin moi zetina pet lut
minute samthum parungna McAllistera ball pass changtu Frimpongan thajata bola siamrem nuwa penalty area atangin Liverpool goal nina akhungzui le a heminu hian Dominic Szoboszlai achesual thunga anmani goal hnaya hautaka chesualin Barnsley player Philipson goal khung thei pha Liverpool hian first half a goal ni goal khatin man ruai second half a goal ni Liverpool in khung bela minute samret palina ekitike siam sakatangin Florian Wirtz an goal thumna akhunga minute samkwa palina Florian Wirtz siam sakatangin ekitike an goal lina akhung vele thunga Liverpool hian Arsenal lian tok lovin goalie goal khata chakin fourth round anin hlangkai ti hian FA Cup fourth round a in machon turte po an chiang ta a Liverpool in Brighton an mi khwaldona Stoke City in Fulham mi khwalin Oxford United in Sunderland an mi khwalanga Southampton in Leicester City mi khwalin Wrexham in Ipswich Town an mi khwaldona Arsenal in Wigan mi khwalin Hull City in Chelsea an mi khwalanga Burton Albion in West Ham mi khwalin Burnley in Mansfield Town an mi khwalanga Norwich City in West Brom mi khwalin Port Vale in Bristol City an mi khwaldona Grimsby Town khelmola Wolverhampton lenglutin Aston Villa in Newcastle an mi khwalanga Manchester City in Salford emo Swindon emo an machondona Macclesfield de Brentford in machonin Birmingham City in Leeds United an mi khwaldon bok ani Nizana in kheldanga La Liga a Celta Vigo in khwalmola Sevilla sikhat final nea Serie A Genoa in Sithum fain Cagliari ne boka Juventus in Singa fain Cremonese an sobbok Juventus tan Gleison Bremer Jonathan David Kenan Ildis le Weston McKennie ten goal khat thewan khunga Juventus goal khat dang hi Cremonese player Filippo Terracciano an anlama atilu pal ani zanina in elna then khat khelchun zom le turania chungjinga chuan German club ten elna German Football League sangber Bundesliga a Darsom pakhada Stuttgart in Frankfurt mikhwalin zanlaipel dar khata Dortmund in Werder Bremen an mikhwalanga Hamburg in Leverkusen mikhwalin Mainz in Heidenheim an mikhwaldon bok Carabao Cup semi-final match po zanina khel turania first leg match masazoka dar khat le chanvea Newcastle United in Manchester City an mikhwaldon ani Spanish captain Elna Copa del Rey po zanina khelchunjom turania zanlaipel dar khat le chanvea Cultural Leonesa muala Athletic Club an lenglu tanga Deportivo La Coruna khelmola Atletico Madrid lenglutin Real Sociedad in Osasuna an mikhwaldon bok Coupe de France a Bayeux le Marseille in machonanga dar khat le chanvea match an khel chananga Copa Italia a dar khat le chanvea vek AS Roma in Torino an mikhwaldon bok BBC in transfer thuleng atarlante ngai thlachunjom ta ila heta hian team tokin tarlangin Manchester City chuan Nottingham Forest atangin kumsamni pathum mi English midfielder Elliot Anderson hi laglu antuma andor tranto Sky Germany in tarlangin Bayern Munich chuan Crystal Palace atangin England defender Mage hi laglu andua Manchester City le Liverpool te point Mage hi laglu antum mek Sky Sports Italia in tarlangin Roma chuan Aston Villa atangin Dutch forward kumsamni parukmi Daniel Malen hi lona ho andua angeta in le theina tura thu thlun tel du bokin club pahnih te hian inremna an nei to a angeta anin le theina tur zat hi pound maktadwe somni pali point paruk ani Spanish sanchin buten tar langin Atletico Madrid player Marcos Llorente kumsamthummi hi Manchester United in laglu andua ma se Atletico Madrid hian pound maktadwe somthum ayat lomin an thalphal lo thungani Sky Calcio in tar langin Manchester City Portuguese midfielder kumsamthum pakhat mi Bernardo Silva hian season kalmek thangchau City a contract aneya alazia bello awang hian free transfer a chok theidin hmuna ading meka tuna hian Italian club komoinan base meka ama base tu European top 5 league ka club dang anomni po in tarlan ani code offside in tarlangin Manchester United Tottenham le Newcastle te chuan kumsamni pahnih mi center back thangduang Italian club Sassuolo ta na khelmek Tarik Muharemovic hi laglu antum Talksport in tarlangin Roma player English forward ni bokum somni parian mi Tammy Abraham tuna Turkish club Besiktas lona khelmek hi English Premier League club Aston Villa in laglu antum Team talk in tarlangin Arsenal chuan Real Madrid atangin Turkish playmaker kumsomni mi Arda Güler hi laglu andua ma se Arda Güler hian Real Madrid chwa santumna aneiri lavani Ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thechin chu nile phot ro se